Siyanibingelela nonke bazalwane nemphakathi wakaMdladla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Mina ngingimake Mahlalela ligama ngiMichaelini. Silapha sikaMdladla sisithendeni imvuselelo yawo wonke umuntu lecala namhla ngeti-18 until ngeti-31 kulenyanga ya May. Simema bonke bantfu labakholwako nalabangakholwa ukuthi babe khona emvuselelweni kushunyayelwa ngaJesu losinzisako. IkaMdladla la sikhona khona uma uchamuka kaMhlushwa undlula ipolice station bese uwela Sigodi, then na uchubeka kune stolo semandiya ka right lesi green sibhalwe Jerusalem. Uma uchubeka utawuthola kune passage lekune pompi ka right wakho bese uthena ngayo until uze uyofika la kunelithende khona. Na uhamba nje la kule main road liyabonakala lithende lelimhlophe ka right wakho. Siyabonga. Sanibonani bazalwane nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Onibingelelako la bomoyane oqhamuka lapha eBhetali. Impumalanga nakhona. Manje ke sikhona la kwaMdladla. Kahlehle simema bonke abantwana bakaNkulunkulu bonke abakhona eduze nasekudeni. Uyakholwa noma ukholwa sibamema bonke ngoba inkosi ithande wonke umuntu ukuthi size la sizomemezela indaba kaJesu ukuthi ubathanda bonke abantu bakhe akakhethi bala la muntu. Manje siyanimema nonke sinimema nonke man, ngathi uNkulunkulu anganisiza nize ngobuningi benu ngoba isikhathi sethu manje kungathi sesiminyene kakhulu. Kubiza ukuthi lona loyo kungathi angema ngomumo ngoba inkosi iyabuya masinyana. Manje siyanimema izihlobo zethu, sinimema nonke egameni lenkosi. Sibongile kakhulu, singajabula kakhulu ukuthi nibe khona until nge-31 ngoba nje basiqala namhla soze siqedela nge-31. So ngenxa lokho siyanimema nonke izihlobo zethu, siyanithanda nonke. uNkulunkulu womusa abe nani. Amen.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen sonke. Hallelujah. Ensambama ngiyababingelela bonke bantwana bakaNkuluNkulu egameni leliphakeme nalelinemandla igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen bazalwane. Siyababingelela bonke nalabo labasemakhaya nalabo labaseta egameni leliphakeme lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen bazalwane. Hallelujah. Manje siyambonga kakhulu uNkulunkulu lo sendele lo musa ukuthi nakulolu suku lanamhla sibe khona lapha bazalwane sisemvuselelweni lapho sitomkhonda khona uNkulunkulu simphakamise simvumise ngobe anguNkulunkulu lophilako bazalwane. Wonke umuntu umenyiwe lokholwako nalongakholwa noma ngabe ngibani bazalwane. Wonke umuntu umukelekile kuleli thende lelimhlophe inkosi yokuthula isibusise. Manje siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kuleli thuba leli sitawuchubeka nenkonzo yethu. Ngimela ngaphambili ngingumholi noma MC walenkonzo yanamhla bazalwane. Ngingumake mahlalela ligama nginguMichaelina ngihlala lapha kaMhlushwa bazalwane. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Jesu wangendela umusa ngalengelanga wangisinzisa bazalwane. Etindlebeni tami kwafinyelela uma lishunyayelwa livangeli lafinyelela bazalwane etindlebeni tami ngabe seyinhlitiyo yami iyakholwa. Ngakholwa ngaloko lebengikuva kukhulunywa ngabe sengiyamemukela Jesu ba inkosi nemsinzisi empilweni yami. Manje kuleli thuba bazalwane sitawuhlabelela liculo noma i-worshiping song bese siyaphakama siye emthandazweni bazalwane. Phakathi kwethu ukhona umvangeli babenze manze utabese uyasikhulekela namhla inkosi yokuthula isibusise. Amen. Sino hlaba Jesu nothando. Baba wethu omuhle Nkosi yemakhosi uNkulunkulu wabonkulunkulu wena wedwa unguJesu Kristu moya wethu moya oyingcwele hlitiyo yethu Nkosi yemakhosi umphefemulo wethu kunalo lusuku nakunasi isikhathi uphakamela kuwe moya oyingcwele kukubonga umusa wakho Nkosi yemakhosi usendele wona namhlanje egameni lika Jesu Kristu baba wethu lothembekile siyancusa siyancenga siyacela Nkosi yemakhosi intando yakho yona yodwa kwenzeka yona yodwa egameni lika Jesu Kristu kube ngukuphiliswa nokukhululwa kwemiphefemulo yakulenzawo yakamdladla ngegama lika Jesu Kristu siyakhuleka kuwe moya oyingcwele siyakulela khona lenzawo kamdladla siye kulela khona kulela khona kamdladla siye kulela khona lakamdladla siye kulela khona lakamdladla wonke lamaphilasi lamane ngegama lika Jesu Kristu likusisekelo senzawo yakamdladla right now igazi lika Jesu Kristu liyaqotshwa kuleyo nalelo khona right now ngegama lika Jesu Kristu ukudestroya yonke imisebenzi yemandla bomnyama wonke ama-altari embuso bomnyama ngegama lika Jesu Kristu right la in Jesus Christ name kukhululwe imiphefemulo yakulenzawo ngegama lika Jesu Kristu kuyenzeka right now ngegama lika Jesu Kristu nansi imiphefemulo iyakhululwa kubo bonke ubugqila bombuso bomnyama kuzo zonke izibopho dombuso bomnyama kulenzawo iyakhululwa ngegama lika Jesu Kristu kumemetelwa kuphila
egameni likaJesu Kristu kukhulula imindeni ngegama likaJesu Kristu kube nokuthula kukaKristu Jesu kusukela embusweni kuyofinyelela emntwini okhona ngegama likaJesu Kristu kule ndawo. Siyabonga moya ongcwele, kuyenzeka right now. Buhle bukaJesu Kristu kubusa bona bodwa ngegama likaJesu Kristu. Busa buhle bukaJesu Kristu kube ngukuthula kulona lo mphefemulo emoyeni emphefemulweni engqondweni kuze kube semzimbeni ngegama likaJesu Kristu. Kuyenzeka in Jesus Christ name. Into yasekhaya le ekhaya ezuli ivangeli ekhaya le ekhaya ezulwini into yasekhaya le ekhaya ezulwini elabadala elabancane into yasekhaya le ekhaya ezulwini elabadala elabancane into yasekhaya le ekhaya ezulwini into elabadala elabancane into yasekhaya le ekhaya ezulwini into yasekhaya le ekhaya ezulwini elabadala elabancane into yasekhaya le ekhaya ezulwini elabadala elabancane into yasekhaya le ekhaya ezulwini Hallelujah. Amen bazalwane. Ngicabanga ukuthi sonke siawe ukuthi singene emva kwesikhathi bazalwane. Hayi ngoba ngibona ukuthi semvuselelweni fanele sihlabelele sigidi. Kodwa kubalekile futhi ukuthi sibe nesikhathi selive laNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bazalwane, sichubekela phambili nenkonzo yethu sesivukile emthandazweni. Sichubekela phambili bazalwane, ngiyawuthanda lo mhlabelelo uthi leli vangeli labadzala lalabancane. Manje lokusho ukuthi labo bonke bantfu nalaba labancane ngiyababona bakhona nalabadzala bakhona, lokusho ukuthi liqinisile leliculo bazalwane. Manje sichubekela phambili bazalwane ngaphandle kokuchitha isikhathi kuleli thuba leli ngidaliniketa ingceku yaNkulunkulu babembenyane bese uthula i-team lekhona bazalwane kutochuba imvuselelo inkosi yokuthula isibusise. Amen. Sisahlabelela bese ingceku yaNkulunkulu iyalithatha leli thuba. Amen. Twala ye elangifela kuwe ngiya Twala ye elangifela kuwe ngiya Twala ye elangifela kuwe ngiya Hello kasi Kokosa Hello kasi Kokosa Hallelujah. Hallelujah.
Bazalwane angibingelele kuyingceku zenkosi abafundisi bonke abashumayeli abakhuleki ibandla lonke ngegama eliphakeme nelinamandla lenkosi yami uJesu Kristu amen. Ngingumfundisi Mbenyane ngisuka eMatsulu ngingumntwana kaNkuluNkulu. Njengoba eseshilo ke uMC ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo bemhle kakhulu kusukela kwaqala ke ukuthi kuhleleke ukuthi ibe khona lemvuselelo lapha kaMdladla. Sibonga kakhulu kubantwana bakaNkulunkulu bonke behlanganyele ukuba semthandazweni ukuthi lemvuselela ibe impumelelo. Sibonge kakhulu bantwana bakaNkulunkulu ikakhulu ingceku zenkosi eziyenza uhlelo namalungiselelo onke namhlanje sebekhona abantwana bakaNkulunkulu sisemvuselelweni. uNkulunkulu wami anibusise bazalwane. Ngicabanga ukuthi ukuphumelela kwalemvuselelo kubo bonke abazalwane sibonga kakhulu. Usuku lokuqala uma ngabe uyaqala imvuselelo kufana nokwakha umuzi. Kodwa ke angisho ukuthi sibonga kakhulu kuthimbakele abashumayeli ukuthi iqala namhlanje zonke izinto zibonakale zime ngomumo. Sibonga kakhulu ikakhulu no Baba Mkhwanasi nethimba lakhe zonke izinto zicale ngomumo. Siyabonga kakhulu bazalwane inkosi umsanibusise. Akukho kunye singako la kodwa singemvuselelo ngoJesu Kristu inkosi ongumsindisi othanda bonke abantu abakhona emhlabeni. Ingako sila sithi Mdladla awumncane uJehova 2026 kulenyanga ubakhumbulile abantu bakaMdladla. Sinalomthandazo impela necule lahlatshelelwa ngomunyathi mawungangidlula inkosi uJesu. Sikholelwa iloko ukuthi sila kaMdladla uzwile sililo nesikhalo saloyo naloyo bekade neso sokuthi ngathi inkosi ingangisiza. Sibongile kakhulu ke bazalwane kini nonke inkosi umsanibusise. Ngizothula ke ithimba labashumayeli ngoba niyazi ke bazalwane uma kuba nemvuselelo yetende asivese sithi mbo sonke sibanenge sibashumayeli kuba nama team ke ahambayo abalapho etendeni kuqhubeka ke nemvuselelo kube yibo ke osomvuselelo. Inkosi yomsa inibusise. Ngizobacela ke labo zakwethu basondele kimi ngizobethula inkosi inibusise. Sisathi ivangeli into yasekhaya ezulwini bona basondele phambili uNkulunkulu abe nani. Amen. Into yasekhaya le ekhaya ezulwini kumnandi impela ngathi singaloku siqhubeka sigide kodwa isikhathi siyahamba. Inkosi umsanibusise. Sinayi ke ithimu ezobe iqhubeka ke imvuselelo ekucaleni lapha sinamake Michaelina Mahlalela nguye ke ongusomvuselelo komama yibo ke abazobe announcer indaba kaJesu endaweni yakaMdladla. Mshayeleni izandla. Sinamake eni wakavuma ngomunye ke wabavangelikazi naye ke okhona ethimini ekhona la kaMdladla bazoba yisomvuselelo osuka ke lemzini waseWitbank naye ukhona la ngoba umunwe kaNkuluNkulu ukhombe kaMdladla 2026. Inkosi yomsa inibusise. Sinenceku ke yenkosi umfundisi iMoyane naye ke osuka le ezweni emazambaneni eBhetali
bazalwane naye ukhona la esuka le ndaweni emakhaza wathi kaMdladla umunwe kaNkuluNkulu ukhombile naye ke sewukhona la kaMdladla ngomunye wencebo zenkosi ezobe ekhona inkosi inibusise. Siyabonga ke nange umfundisi Mbenyane ngomunye ke weteam ekhona ke yalapha kaMdladla inkosi yomusa ayinibusise nonke bazalwane amen. Then ke ngale emishinini bazalwane sino mfowethu uZenith Mathebula ngicela sukume naye sino mfowethu uZenith Mathebula haleluya. Ngamabomu nje ngithi ngunengineer ngoba phela ngisho nguyosenzela bomnandi la ekushayeni. Siyabonga bazalwane ngishilo ke ukuthi hayi ukuthi kubaluleke lababodwa abazalwane kodwa ke bonke abantwana bakaNkuluNkulu kuze imvuselelo ibe kanje ngibo bonke abazalwane abafaka isandla. Manje ke siyambonga ke uNkulunkulu ngalabantwana bakaNkuluNkulu siyamkholwa uNkulunkulu futhi uzosiza uqhubeka siye phambili ke nazi incebo zenkosi makhona abanokuthize banembuzo othi banokuthize abafuna ukusizakala kiko sekhona ke kule mvuselelo naba bazalwane abangathintana nabo noma kune information ethize abangafuna ukuyazi abathintane ke nabazalwane maqondana nemvuselelo. Inkosi yomusa ayinibusise nonke abantwana basekhaya. Haleluya. Amen. Uthando loJesu Lungaga, lungaga, lungaga. uthando loJesu Oh, lungaga, lungaga, lungaga. uthando loJesu Lungaga, lungaga, lungaga. Hallelujah. 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 Jesus. Siyabonga kakhulu bantwana bakaNkuluNkulu. Sichubekela phambili bazalwane nelihlelo lethu. Siyabonga bazalwane ukuthi umfundisi ulo uyithulile iteam. Kuleli thuba leli bazalwane njengoba esikhona lapha kaMdladla siyathi ukuthi sichamuka le nale. Kungendeka ukuthi mhlambe lomunye usatibuta ukuthi vele ngiko noma njani kwendeka lapha ngoba bazalwane diningi intindvo letikhulunywako kulamalanga emathendelo omnye mhlambe usasaba usengakativa naye asemvuselelweni so kubalekile bazalwane ukuthi semukelwe akukabi mistake ukuthi kucale lokhu lokucalile bazalwane mhlambe lomunye utathi hayi musa ngabe bacale ngokusemukela cha akukabi liphutha bazalwane kodwa kuleli thuba leli ikhona inceke yaNkuluNkulu babeshonge lapha emuva utabese uyalithatha leli thuba ukuthi atosemukela sonke ukuze kungabi khona lotiva asivakashi kepha sonke sitive bazalwane siba lapha emvuselelweni inkosi yokuthula isibusise amen. Azulazule afune yedwa elahlekile emadlelweni. azulazule afune yedwa elahlekile. azulazule ngenxa yesikhathi sethu bazalwane i-right mic yami ngenxa yesikhathi sethu bazalwane bona into zakhona sesiyatibamba ngilesikhathi sisaba ukuthi singaze kube mnyama njoba sebangishilo sengikhona phambi kweni bazalwane ngitowemukela amen singene tonke letingoni silibandla lenkosi yethu Jesu the Church of Jesus Christ lekufuna na utalithende ungene khona semukeliwe tindvuneni semukeliwe kuphi limukeliwe bazalwane senathi ke ngikhona phambi kweni bazalwane ngidonemukela namuhla nje nawujika ubuyele ekhaya uthi basemukelile makhelwana nasambeni
imvuselelo seyiqalile angeke umuntu asuke eBethal aphethe umlayeto achitha jike ungakawuvanga asuke eMatsulu usuke Witbank utela umphefumulo wakho. Haleluya. Siyacela bazalwane bakaMdladla. Mina ngola kaMhlushu. Siyacela bazalwane kaMdladla. Masithintaneni imvuselelo le ya wonke umuntu. Ngiliphi leli bandla mzalwane? Libandla lenkosi yami uJesu. Alina bishop ke. Leli lide bishop. Bishop wakhona ngiJesu. Amen. Wonke amabandla na bishop leli na ufuna kulandzela kahle uchubeke utawuva leli liphethwe ngiJesu kude bishop kunebashumayeli kunebafundisi kuphela. Bandla lenkosi yami Jesu. Nemokelene nonke egameni likaJesu. Amen. Simunandi izibusise zivela kuye. Simunandi izibusise zivela kuye. Yebo simnandi, oh yebo simnandi, siyangithobisa singenza ngezenje. Simunandi, yebo simnandi, izibusise yebo simnandi, simunandi, yebo simnandi, izibusise zivela kuye. yebo simnandi, Simunandi, yebo simnandi, izibusise zivela kuye. Siyangithobisa singenza ngezenje. Hallelujah. Jesus. Siyabonga kakhulu bazalwane sesemukelekile. Kuthiwe nawe nawufika ekhaya uthi makhelwane semukelekile asambe. Manje siyabonga kakhulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu. Ngiyajabula kakhulu enhlitweni yami kubabona abantwana bakaNkulunkulu bakaMdladla bakhona lapha ethendeni ngelisuku lekucala. Phela mina ngiwala kaMdladla bazalwane. Manje ngiyabati abantu bala kaMdladla labanye babo. Noma labanye ngingabati bonke kodwa nje labanye ngiyabati. So labala ngibabona konje ngiyabati bazalwane. Sikumnanzi kakhulu ukuthi site sonke sitohlanganyela enkonzweni kutomkhonda uNkulunkulu. Manje ngaphandle kokuya lena le bazalwane intindvo libe singadenda besingahlabelela sigidze. Kodwa kuze kuthi nakusasa leti busiso tibe mnanzi. Kukahle ukuthi siphume ngesikhathi bazalwane. Ngoba kungendeka ukuthi lo munye utasina kafika ekhaya athole hayi isimo sesingalenye indlela. Naye mhlamba aphume sekakhubekile ukuthi yabona sekumnyama nyalo ngisayopheka. Manje kuze kuthi nakusasa sikhuthale kubuya noma futhi solo siva lobumnanzi bazalwane asiyeni evini laNkulunkulu namhla simuve uNkulunkulu ukuthi uthini ngoba njengoba silapha bazalwane sonke simenywe uNkulunkulu bazalwane kumnanzi ukuthi ubitwe uNkulunkulu atokuhlalisa phansi akhulume nawe. Njengemtali akhuluma nemntwana wakhe umtali bazalwane noba nesikhathi lapha buka khona impilo yebantwana kuthi lona udzinga ukuthi ngikhulume ini naye lona udzinga ini manje naNkulunkulu bazalwane kulolu suku lwanamhla usibitele la ngaphansi kwaleli thende bazalwane ukuthi atokhuluma nathi ngilona loyo ngiva makushola amagama ukuthi uNkulunkulu bazalwane livi lakhe liyamangalisa ngobe uma akhuluma utawukhuluma ligama linye kodwa lisiside sonke kungabikho losala ngaphandle ukuthi hayi mina bekungakhulunywa nami kodwa bazalwane ngilona loyo asitakale bazalwane ngaphandle kwagogo gogo lokuthiwa bekasina kashumayela mfundisi athi ukhulumile mfundisi bevile nakusasa mfundisi achubeke athi mfundisi ushumayelile bakuvile lenyela ngoba ngibo bobabili nagogo nemfundisi mfundisi wangabi nandzaba ukuthi ngibo bobabili wachubeka washumayela uma baphuma sigogo ukhulumile mfundisi kube bebakhona ngabe bevile manje lapha ke thine bazalwane uNkulunkulu uthawukhuluma nathi sonke akakhulumi namakhelwane wakho nakakhuluma namakhelwane nawe ukhuluma nawe siyahlabelela bazalwane nakulesikhathi iworshiping song bese siyayicela incekati yaNkulunkulu makevuma alithathele lithuba kusho ukuthi uNkulunkulu uthini ngetimpilo tethu namhla sonke sikhona lapha bazangi nalokukholwa ukuthi akekho uNkulunkulu ekatamshiyela ngaphandle kepha utawukhuluma nathi sonke ingosi yokuthula isibusise amen. What a mighty God We say, what a mighty God what a mighty What a God. mighty God We say, Yes, the angels bow
Jesus. Haleluya emvuselelweni. Hallelujah. Bonke lese bafikile emvuselelweni abathi haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Siyanibingelela egameni lenkosi yemakhosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela kamdladla ngegama lika Jesu. Hallelujah. Siyabingelela abasemigwaqweni labasemakhaya. Siyabingelela ngegama lika Jesu. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela ku Pastors Forum yendzawo ngegama lika Jesu. Hallelujah. Siyabingelela kutakhamuti takamdladla Jesus. ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sanibonela emigwaqweni yakamdladla Hallelujah. ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sanibonela Hallelujah. ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sanibonela Hallelujah. ngegama lika Jesu. Jesus. There is power in the name of Jesus. Jesus. There is power in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane losiboleke kuphila mina nawe. Hallelujah. Asiphili ngoba singcono kunalaba ngasekho. Kodwa ngumusa waNkulunkulu bazalwane mina nawe namhlanje siyaphila. Loku buhlungu asathi ukuthi kusasa kutawusa sisaphila na. Amen bathandekayo. Asathi ukuthi sikhona emhlabeni sikhathi lesingakanani. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mina nawe usiboleke impilo kuze kufike lelanga lemvuselelo. Kungenteka mhlambe lomunye eminyakeni leyendlulile ugulile kakhulu naye waze walahlekelwa lithemba lokuthi mara ngitawuvuka na. Kodwa ngoba uNkulunkulu bekafuna ukuthi kuze kumiswe lelithende nawe usekhona uvukile uyaphila namuhla. Inkosi ke isibusise ngoba uNkulunkulu ukubekele letindzaba letimnanzi leticondzene nawe tokusinzisa impilo yakho. uNkulunkulu akafuni ukuthi undlule kulomhlaba ungakativa ungakabuyisani naye. Inkosi ekuthula isibusise. Ngingumntwana waNkulunkulu ngalenye langa ngeva livi laNkulunkulu lishunyayelwa abazalwane. Lisashunyayelwa livi laNkulunkulu ngaliva ngetindlebe kodwa aliphelela ngetindlebeni tami bazalwane. Landlulela ngaphakathi enhlitweni yami ngahlabeka ngahlatshwa livi laNkulunkulu langehlula abazalwane. Ngavuma ukuthi empilweni yami Jesu ungehlulile. Ngiyavuma ukuthi ungene enhlitweni yami ubuse ngoba impilo yami ngaphandle kwakho nami ngiyayibona ukuthi ayilungi. Hallelujah. Sifikile ke kamdladla bazalwane sithunywe kuwe. Amen. Qiniso sishiye emakhaya sishiye bantwana. Mina ngishiya umyeni wami nemntwana wami lona 10 years. Amen bazalwane. uNkulunkulu ngithumela kamdladla ungithume kuwe. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Inkosi ekuthula isibusise liqiniso ukuthi asitanga lapha ngoba singenako lesingakwenda. Kuningi bazalwane asitelanga kutoshusha asitelanga kutoshushisa abantu bakamdladla kodwa uNkulunkulu usithume kuwe. Sengathi uNkulunkulu bekangakusita nawe uvisise usamukele lesimemo uNkulunkulu asithumele ngaso kuwe. Amen. Sithunywe kulabancane, sithunywe kulabadala, sithunywe kulaba ngakholwa, sithunywe kulabakholwako. Amen bazalwane. Sithunywe kulabaphilile emtimbeni, sithunywe kulabagulako, sithunywe kulabakhululekile, sithunywe kulababoshiwe. Sithunywe kuwo wonke umuntu losaphilako.
Amen bazalwane. uNkulunkulu sithumile ukuthi sitonatisa ngelithando lwakhe lekanithanda ngalo. Uyanithanda uNkulunkulu bantu bakaMdladla. Mhlambe na ukhona la uvakashile uNkulunkulu wende isimemo kuthi kube nesimo nje lesita kwenda uvakashele kaMdladla ngoba une appointment nawe. Amen. Ngiyacabanga nje emini ngithi sila kulendzawo kungendeka mhlambe lo munye uke weva ukuthi uNkulunkulu uyamthanda azange ayithathele enhloko lendzaba. Hallelujah. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthe sibuye futhi sitobuyeketa lokhu lewake wakuva ukuthi yena uyakuthanda. Amen. Noma unjani uNkulunkulu uyakuthanda. Noma kungendeka ukuthi emphakathini ulahliwe uthi sitokutshela ukuthi yena uyakuthanda. Noma kungendeka ukuthi emndenini wakini ulahliwe ngenxa yetento takho letingasikahle lesinye isikhathi. Kodwa uthi uNkulunkulu sitokutshela ukuthi uyakuthanda unjalo. Amen. Sekutawuya ngawe wena ukuthi uyavuma yini. Ngoba eqinisweni lonke asiphoce umuntu. Sina shumela ivangeli lomusa. Amen. So kuya ngawe ukuthi uyavuma. Amen. Uma ungavumi sakuthola kulesimo lokuso kungendeka siphinde sihambe sikushiye unjalo. Kutawuya ngokuthi uyavuma. Amen. Sithunywe kubantu labake bamamukela uJesu bafika endleleni baphelelwa ngamandla namhlanje bahleli sithunywe kubo nalabo. Amen. Ukuthi abasukume njengoba basaphila abasukume baqhubeke bayikhonza inkosi. Labanye bahleli bakhutshwa. Amen. Wathi ukuthi angohlala ekhaya. Amen. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyakuthanda usithume kuwe uthi sukuma ubuto omkhonda. Futhi kwakade bongakhutshwanga nguye. Amen. Sithunywe kuwe. Sambonga uNkulunkulu bazalwane. Sofunda live la uNkulunkulu kafishane. Ngiyathanda nami ukuthi singene siphume kusese early ngiyathi ukuthi atikavalwa tikolo bayafunza abantwana bayabhala ama homework. Amen. Kodwa ngifisa ukuthi singene nabo labane ma homework babe nathi babuyele ekhaya bayobhala futhi sebathole sibusiso babhale kahle kakhulu. Angifuni kuba nomvula ngathi angiyilapha emvuselelweni ngoba kuphunywa ebusuku. Amen. Cela sifunze live la uNkulunkulu nasenzambama. Sitothandaza. Niyakhumbula ukuthi ngithe sithunyweni kini. Sitontshela ukuthi uNkulunkulu uyanithanda. Noma usimo lesinjani. Noma unjani. Noma uzondeke kangakanani ebantwini. uNkulunkulu uyakuthanda. Nike nabona ukuthi kunebantu labazondwa abatali babo. Umtali wakuthwala 9 months. Wakubeletha wakukhulisa kodwa uyakuzonda namhlanje. Kodwa uNkulunkulu uyakuthanda. Mina ngikuniketa isiqiniseko uNkulunkulu uyakuthanda. Noma kungendeka ukuthi umtali ukuzonda ngoba umubi, uNkulunkulu uyakuthanda unjalo. Phela uNkulunkulu bubi akabheka ubuso. Ubheka ingaphakathi. Kungendeka ukuthi uzondeke ngenxa yobubi bakho. Lobu ngaphakathi. Kodwa uNkulunkulu uyakuthanda. Hallelujah. Asifunzeni ke na live la uNkulunkulu encwadini yaMateyu sitothandaza abazalwane. Inkosi ke iphindze isibusise. Amen.
Siyofundza nje amavesi la 3 kuMateyu 11 verse 28, 29 na 30 bazalwane. Inkosi ke iphindze isibusise. Amen. Matthew 11 verse number 28. Wotani kimi nine nonke lenikhathele nalenisindwa imithwalo ngitaniphumuta. Bekani lijoka lami etikwenu nifunze kimi ngobe mine ngimnene ngitfobekile ngenhlitiyo khona niyawutfola kuphumula kwemphefumulo yenu ngobe lijoke lami lilula nemthwalo wami awusinzi. Sinomhlobo onguJesu yena unothando. Sinomhlobo thina sinomhlobo onguJesu unothando. Thina sinomhlobo ke Jesu uyasithanda yena ke nasenzambama leselifunziwe phakathi kwethu. uNkulunkulu asibusise. Amen. NguJesu bazalwane lokhuluma lamavi uthi wotani kimi. Hallelujah. Kusho uJesu uthi wotani kimi nine nonke akakhetha uJesu uthi nonke wotani nine lenikhathele nani lenisindwa imithwalo. Amen bazalwane. Bantu abamfuni umuntu lanetinkinga. Amen. Kodwa uJesu uthi namhlanje ngosuku lokuqala lwemvuselelo angithi kuba bonke lesebakhathele nakuba bonke lebasindwa imithwalo uthi abete kuye. Hallelujah. Qiniso bazalwane ukuthi leminye imithwalo ayibonakale banvini. Kodwa wena lothwele lo mthwalo, wena lokusinzako uyawuva ngoba uthwelwe nguwe ukuthi ngiyasindwa. Babodwa lekangakhoni ngisho nokulala. Thwele Nkosi yami. Amen bazalwane. Kodwa namhlanje uJesu usithumele lapha watile ukuthi nawe uyobukhona ufuna ukuphumuta. Hallelujah. Niyathi bazalwane ukuthi kunebantu labahlupheka kangaka ukuthi akacabanga ukuthi ukhona kuphumula emhlabeni.
nibona abantu bathi bulala. Hallelujah. Ngoba umuntu sawuhlupheke uthi manje nasasizi kuphile emhlabeni ngono ngife mhlambe ngaphumula. Amen. Mhlambe ula nawe sawuke wacabanga ukuthi bulala. Amen bazalwane. Babodwa labahlanganisa tindvo mama-jig nani namaphilisi ba-overdose ngoba athi ufuna kuphumula. Lo munye kuhle lokho angafi abe netilonze esiswini. Inhlupheko ibe worse kunale bekathi uyayibalekela sawuyibangile sawugula kakhulu ke manje. Kodwa ngithi mina kuwe sihlobo sami noma kungendeka haleluya ukuthi ukuleso simo buya kuJesu. Buya kuJesu nenhlupheko yakho noma injani. Ngicela utenayo. Haleluya bazalwane. Jesu le wasita mina. Utakusita nawe. Amen bazalwane. uJesu ke bazalwane akakubuthi imibuto ukuthi uze wende lokho bekwende njani. Amen bathandeka. Hayi ngaba sikho namhlanje lana kube bekabutana. Amen bathandeka. Kodwa uJesu ufuna ute kuye ngalendlela le ute nemanikiniki akho njengalokho enjalo. Kunebantu lebathi angicale ngitilungisa angikhohlwa bazalwane. Kunomunye usibari sami uze washona. Bengisina ngimtshela ngoJesu. Asi ngisafuna ukutilungisa sibari. Kuze ungatilungisa mara kanjani? Uyaqala kuphi ukutilungisa? Uyaqala kanjani? Kuba bokhona msingase utilungisile. Ukuthi uyahluleka bona ngoba uneminyaka mingaki manje ulungiseni. Yile ukhona ukutilungisa kuyo. Ayikho. Buya kuJesu njalo. Jesu uyalungisana. Ungilungisile nami. Na utokulungisa, utokusita, utokuphumuta. Jesu uyaphana kuthula noma imali ungenayo. Bantu bacabanga ukuthi injabulo itholakala ngoba unemali. Amen. Ay bazalwane. Kulesikhathi sanyalo sekukhuphuka kwetindvo. Nalaba ayisebendako abanayo nabo. Amen. Abanayo. Buya kuJesu njalo. Ngalendlela le ungayo. Ngicela ute kuJesu unjalo. Jesu utakulungisela impilo. Jesu uyacebelana impilo bazalwane. Amen. Hallelujah. Labanye makufanele akholwe. Amen. Njengoba ngigcoke so uthi hayi uyadura lo mlenge osindiswa njani? Uwathi ngani ukuthi kuyadura? Inkazimulo kaNkuluNkulu lena. Uyangiva? Ya mangacocela ngeke ukholo kodwa inkazimulo kaNkuluNkulu. Buya unjalo. Ebazalwane. Sono siyambashisana, siyagugisana futhi sono. Nathi nina nathi. Amen. Buya kuJesu njalo. Uthi Jesu wotani kimi nina nonke. Nina lenikhathele. Nani lenisindwa imithwalo. Amen bazalwane. Uma sihlukana siyolala labanye bakhala kuze kuse. Makusa ekseni kuvuselwane nilele njani yena uyathi vela kalalanga. Lento yakhe lekayithwele enhlitweni iyamkhalisa kuze kuse. Ngicela silahlele kuJesu. Lokunye kugula lokukhona kubantu bekungafanele ngabe bukhona kungenxa yokukhathateka. Ngicela mina buya nenkathatho yakho kuJesu. Amen. Sawukhathele nawe ngithi. Phela bazalwane. Njengoba ngikhuluma ngebantu labathi bulalako. Lo munye uthi nakathi bulala azabhale neletha ayishiye athi ngizamile ngihlulekile. Amen. Ungakati bulali wena nangu Jesu.
unganqamuli impilo sikhathi sakusokufa singakafiki nangu Jesu uthi umema labo labakhathele nalabo labasindwako sindwa yini le ukhathele ngayo nangu Jesu haleluya uJesu bazalwane lengikhuluma ngaye ngilo owesiza owesifazane lebekagulwe umopho iminyaka leyi12 amen bazalwane mawufunda iBhayibheli lithi besekalahlekelwe ngiko konke lebekanako mhlawumbe nawe unjalo kodwa nangu uJesu ngalemvuselelo yelitende lelimhlophe utekutosita wena utekutophumuta wena uyakubona uyangena uyaphuma haleluya iBhayibheli lithi lo mama bekopha amen bazalwane ngiyacabanga ukuthi beseka nemahloni even ukuba semkhathini webantu ngoba ingadi iyanuka amen bathandeka mhlambe bekalandzelelwa nathi impungane amen bathandeka kwakuyingathatho yakhe leyo beyimhlupha busuku nemini walanyilelwa nguJesu akakhokhanga mali ulahlekelwe kangaki wena usuyofuna impilo uyofuna ukuthula ekhaya lakho uyofuna ukuthula kwempilo yakho uyofuna ukuthula kwebantu bakho amen ukuthula kutholakala kuJesu impilo itholakala kuJesu ukuphumula kutholakala kuJesu sisi wami woza kuJesu ngubitela kuye haleluya mbala lomncane buya kuJesu amen muntu lomusha make nguJesu langagcinela ikhaya lakho muntu lomusha nguJesu langagcinela abusha bakho amen baba nguJesu langakwakhela likhaya haleluya ebazalwane uJesu lo uma yefika kubaba noma elahlekile ekhaya uyakhumbula ekhaya ingakafiki ifortune yakakhumbula ekhaya haleluya bazalwane wozani kimi nina nonke amen kulelanga lokuqala wozani kimi nina nonke enikhatheleyo amen omunye usindwa nje uyakhonza amen umzalwane kodwa uthwele uyasindwa ukhathazekile akanakuthula ngaphakathi kwakhe uNkulunkulu kubonile ngicela mina ude kulelanga lekuqala lemvuselelo itathi iqhubeke imvuselelo uva amandla ngoba uvumile ukuthula umthwalo ngelanga lokuqala haleluya bazalwane umnanzi kuphila emhlabeni uma unokuthula akuvela kuJesu uma ngabe uke wacabanga ukuthi isuse emhlabeni wathatha uJesu ngeke uphinde ukufise haleluya haleluya sohlabelela sithandaze bazalwane haleluya ukhona yini namhlanje leka ngathi mina ngifisa ukuthatha lokuphumula lebathi kutholakala kuJesu ngifuna kuqale ngami kule mvuselelo ngiyakholwa kuningi bazalwane uNkulunkulu lathi sendela kona kule mvuselelo kodwa namhlanje ngelanga lokuqala uthi labo labakhathele uNkulunkulu ufuna labo namhlanje amen nalabo labasindwa imithwalo amen
Thwalo ukusinda uphakathi enkonzweni. Hallelujah. Bonge ulahlele yini namhlanje ngegama lika Jesu. Hallelujah. Nawe ucule ngokweqiniso ngoba manje uma ngathi sawulahlele eCalvary umtholo wezono zami singacula sonke kodwa lo munye uwuthwele. Naye acula athi ngawulahlela eCalvary umthwalo wezono zami kodwa uwuthwele. Agiye nawo umthwalo omsindayo. Wena usindwa yini? Amen. Ukhona yini phakathi kwethu sahlabelela lekathi Jesu ngiphumude? Amen bazalwane. Ukhona yini namhlanje sambama lekathi Jesu ngiphumude? Uma ekhona ngicela phakamise isandla sizokhuleka naye lekathi Nkosi uJesu mina ngiphumude, sengikhathele, ngifuna ukuphumula mina. Amen bazalwane. Ukuphumula okuvela kuJesu. Hallelujah. Bakhona engibabonayo ngiyabacela ngegama lika Jesu basonzele ngaphambili sokhuleka nabo egameni lika Jesu ukuze uNkulunkulu abaphumude. Ukuphumula kukhona kuJesu. Hallelujah bazalwane. Ungacithi isikhathi, ungabuki lo munye kodwa lokusindwa kungaphakathi kwakho. Sukuma nomthwalo wakho ude nawo kuJesu. Uthi Jesu ngiphumude, ngiyasindwa, anginako ukuphumula. Jesu ngivise ukuphumula, nami ngifuna ukuphila emhlabeni nginako ukuphumula ngoba uthela abasindwako nalabo lebakhathele abete kuwe. Ungakafi buya nomthwalo wakho ukuze uphumule. Sisahlabelela bantwana beNkosi bayeta, nawe ungasali. Sonzela ngegama lika Jesu elangeni lokuqala ukuze usizakale. Iqhubeka imvuselelo nawe ujabule, uyive ngaphakathi kwakho injabulo ebukhoneni beNkosi. Siyahlabelela bazalwane, sidumisa, sitokhuleka nebantwana bakaNkulunkulu labakhona. Sonzela nawe ungabuyele ekhaya ukuleso simo, ungabuyele ekhaya nomthwalo longaphakathi enhlitweni yakho. Buya nawo kuJesu. Jesu utakulamlela, uyasiza ngeqiniso. Hallelujah. Uthi umhlabeleli akanayo injabiso, ngeke akujabhise uJesu. Ngiyacela sonzela hlobo sami sitothandaza nawe ukuze uJesu akusize, ukuze uJesu akunike ukuphumula. Hallelujah. Na ukhone ukulala kahle ukuze uyive injabulo noma ungenalutho esandleni kodwa uJesu akujabulise. Inkosi ke iphinde isibusise. Sisahlabelela cele bafundisi bami basonzele nawo bonke abantwana baNkulunkulu labakhulekelako ukutonxusela nayi imiphefumulo lesonzele kuNkulunkulu. Sibanxusele ngesineke egameni lika Jesu. Amen. Ozani sihambe siye ezulwini, siyobona ezandleni zakho. Ozani sihambe Amen.
uyofumana ongqongqothayo uyovulelwa ngegama lenkolayo uyophiwa ofunayo ongqongqothayo uyovulelwa bazalwane bantwana bakaNkulunkulu basete ngaphambili uNkulunkulu akawacambi emanga bazalwane lokho lokwentako utendela wena lo ngeke utisole ngako kusasa uma wende kahle bazalwane ngoba uNkulunkulu unika umuntu ichoice ukuthi akhethe uyamnika noma uyamtshela loku right kodwa kuba semntwini ukuthi ukhetha ini bazalwane kuleli thuba ngidawucela but Aleni ato dlulisa inkonzo yemnikelo inkosi yokuthula isibusise amen Ngithole lapho amandla esephela ngithole lapho amandla esephela khona
Hallelujah. God is good All the time. all the time. God is good. Muhle Jesu. Sonke isikhathi. Sonke isikhathi. Muhle Jesu. Ngiyanibingelela abathandekayo egameni lemfelo wami Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. Lome ngaphambili soshilo make ligama ngiAllen sibongo sami ngwakaphiri ngingumfana kaNkuluNkulu ngisinzisiwe ngithethelele tono. Amen bathandekayo. Nami ngalithola lelivangeli. Amen bathandekayo. Lelithi live la uNkulunkulu uma niliva live lami ningatendi tinhlitiyo tenu tibelikhuni. Amen bathandekayo. Ngiyamphilela uNkulunkulu ngimusha. Amen bathandekayo. Ngiyabonga nami ukuthi uNkulunkulu angisite namuhla ngibe khona manje ke kulendzawo. Amen bathandekayo. Nami emphefemulweni wami inkosi iyangivuselela kakhulu. Amen bathandekayo. Lithi live la uNkulunkulu umuntu angeke aphile ngesingwa sodwa kepha nangawo onke emavi laphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uyaphila. Amen bathandekayo. Ngicela kuconza straight endzabeni yemnikelo sitohlanganyela sonke bathandekayo encwadzini ya Luka chapter number 6 verse number 38. Singasahlabeleli 6 verse chapter number 6 verse 38 incwadzi ya Luka. Ngitawufunza ifundzeka ngalendlela. Phanini nani nitawuphiwa tipho ngingwa tigcwalise konke lebeningaphatha ngako. Lesilinganiso lenilinganisa ngaso labanye nani uNkulunkulu uyakunilinganisa ngaso. Amen bathandekayo. Esikhatsini lesiningi kuyabana ngathi live la uNkulunkulu lapha liyasivetela nanamuhla ukuthi siphe nathi sitawuphiwa, especially uma unikela kuye kukhulunywe ukuthi usukunikela ngenhlitiyo levumako, although wena ungeke expect ukuthi ufuna something in return, but live la uNkulunkulu namhla liyasiconfirmela ukuthi uma sipha manje ke kuyabuya. Amen bathandekayo. Sibusiso saNkulunkulu uyasithola. Amen bathandekayo. Ingani live la uNkulunkulu lisho lamagama ukuthi sibusisiwe sandla lesiphako. Amen bathandekayo. Manje njengoba ikhona lenkonzo alikasibekeli bazalwane live la uNkulunkulu ukuthi sifanele kunikela ngani. Amen bathandekayo. Kepha liyasipha ukuthi nathi sinikele ngalendlela manje ke ngoba liyasho ukuthi sinikela ngenhlitiyo levumako. 9 verse 3 incwadzi yetaga lithi khonda uNkulunkulu ngaloko lonako. Amen bathandekayo. Nangetithelo tekuqala tako konke lokulimako. Amen bathandekayo. Manje ke njengoba sikhona nebantwana bakaNkulunkulu tinceku we are blessed ukuthi sibe nabo kulenkonzo kulemvuselelo. Amen bathandekayo. Nanamuhla nangumlayedo lovela kuNkulunkulu ukuthi asipheni uNkulunkulu utawubuyisela. Amen bathandekayo. To an extent la ukuthi ngoba sibusiso saNkulunkulu angeke liyasho lapha ukuthi kutawugqwaliswa konke manje ke lesingahle siphathe ngako. In other words, our cup will overflow. Amen bathandekayo. Ngalamanye amagama sitawubuyiselwa ngalokungetulu. Amen bathandekayo. Noma ngabe sometimes ungeke ukubone leso sikhathi, sometimes uyapha ugcine ukhohlwe ukuthi uke wapha. Amen bathandekayo. But usibone sibusiso saNkulunkulu ukuthi lesi noma umuntu angathi ubusisiwe manje ke hayi ngalendlela lese ngibusiswa ngayo ubone ukuthi it's too much. Amen bathandekayo. Ngenxa yokuthi usuke ubusiswa nguNkulunkulu uqobo. Amen bathandekayo. Manje ke ngilawo emavi la khona namhla enhlitweni yami kuwashare nebantwana bakaNkulunkulu ukuthi sisekhona imvuselelo isaqhubeka. Amen bathandekayo. Lokho lesinako lokho uNkulunkulu lasipha kona sinikele ngako uNkulunkulu utawubese uyasibuyisela kona. Ngitawubuyisela lithuba ku-MC inkosi yomsa isibusise. Amen. Ashu Jesu wathi sohlangana
Ngesabi Bigelani Sohlangana Sohlangana Siyabonga kakhulu bazalwane kumnanzi kunjalo. Asiwabekeleni kusasa lamaphimbo nalobu mnanzi. Siyabonga bazalwane kuleli thuba leli ngidalubuyisela kubafundisi ethubeni letimemetelo bazalwane. Inkosi yokuthula isibusise ngaphambi kokuthi siyothandaza emva kwetimemetelo ngidawuphinze ngimcele futhi babenza imanze bese uyasibongela konke. Inkosi yokuthula isibusise amen. Bantwana basekhaya naku okuyisihlanu njengoba imvuselelo iqala kubo bonke bantwana bakaNkuluNkulu ikakhulu laba bathatha isinyathelo beze phambili bakhulekelwe ngenxa yezidingo ezikhona kubo. Number 1, uma ufika ekhaya ngena egumbini lakho. Baba ngiyabonga lokhu namhla ongenzele kona. Kusho ukuthi kholwa ukuthi lokho kuzelela phambili kwenzekile njengokukholwa kwakho. So mjabhise Sathane ukuthi nanoma ingxenye angasho ukuthize kodwa wena ukholwe ukuthi ngiyabonga ukuthi inkosi ungenzele. Number 2, zimisele kakhulu ukuthi ufunde izwi likaNkuluNkulu. Izwi likaNkuluNkulu uthi mhlabeleli lingumuthi lisibane endleleni lingukhanya ezinyaweni zethu ulifunde. Number 3, njengoba imvuselelo icalile ungafisi ukulova. Onke malanga zimisele ukuthi angemvuselelweni lokho kuzokusiza. Number 4, uma kwenzeka livulwa lithuba lokuthi bonga uNkulunkulu noma kufakazwe isho ukuthi uNkulunkulu la imvuselelweni ukwenzeleni. Amen. Lokho kuzokusiza ngoba iBhayibheli lizothi kunesikhathi bantu bazoba ngabangabongiyo. Lokho uNkulunkulu akwenzele kona mbonge uNkulunkulu. Uma livuleka lithuba lokuthi fakaza. Kuza kwenzela lokukhulu lokho ngoba kubonga awucali la enkonzweni kuphela. Njengokuthi uma ufika ekhaya thana inkosi ngiyabonga ucala kuNkulunkulu. Then nasebazalwaneni uNkulunkulu ungenzele lokhu. Number 4. Number 5, impilo yokukholwa yokomoya. Gwema umuntu longakuhlehlisela emva. Naka umuntu lophila impilo yakamoya. Kuze uncele uma unaye ukhule uzizwele injabulo. Ngenkulumo lecacile gwema bangani lababi. Hlanganyela nalabashisakalela uNkulunkulu ngenhlitiyo lepheleleyo. Uma unalabo utokheleka. Kokugcina bantwana basekhaya sibongile. 4:30 inkonzo iyacala lapha ethendeni. Namhla sidelayile sicale se5 ashayile kodwa sifuna ukubikezela kubo bonke bantwana bakaNkulunkulu. 4:30 senzela ukuthi singaphumi kumnyama bazalwane. Bantwana bakaNkulunkulu bahambe bafike emakhaya kusakhanya. Ngalamazwi uNkulunkulu ngathi anganibusisa nambe kahle ukuthula kwaNkulunkulu kunigcine. Ngibongele inkosi benani. Amen. Iwo osiphumelelisayo.
Siyabonga abazalwane, siyathumisa ababenzi manje uyasibongela konke. Siyabonga abazalwane, kusasa sibuyeni sonke, sibuye nalabanye futhi. Siyabonga. Amen. Uyasondla asigcine Umalusi siyamazi uyasondla asigcine Sibongile kakhulu baba wethu lomuhle. Siyabonga kakhulu Nkosi yemakhosi. Inkonzo yakho le moya oyingcwele. Nkosi yemakhosi, mphefemulo wethu, ingqondo yethu, inhlitiyo yethu, baba wethu, nangomtimba wethu wonke kuyafakazelana livilinye. Nkosi yemakhosi kuba siletha tibongo kuwe moya oyingcwele. Sibonga kuphiliswa nguwe egameni lika Jesu Kristu. Sibonga babe kutshala bufakazi bakho etimpilweni tethu, umphefemulo ngamunye ngamunye wobuhle nebukhosi. Uyinkosi nemsinzisi wetimpilo tethu kuleti insuku lethi nje moya oyingcwele. Sibonga kuthula kwakho ngegama lika Jesu Kristu. Amen. siyavumela